Red corner hi flyweight ta finalist tura ka base hai te zinga mi ni a Dinthar tlangwal Vanlalenkawltira a khel hi hmu nom ka ti khop moi hepa hi a skill nei tha box sia ama hi a khong boka a khel hi anango ti ania ni hi Bawngkawn mi ni in tun LPS Pro Fight a hian voithum lo chak to in knockout ten technical knockout la in mas di so in lo chak to ani hi tun LPS Pro Fight nikum LPS Pro Fight khan tel to a second round na thlenga I'm bua sei thavia wa tuna in alpha gym training me kani ani gym khat training du nani ne alo nei nual to ni mo pathum alo ne to pui don le mai a red hian pakhata ne to wa ki sam rong var lam blue corner hi ani hian in mi pathum alo ne to ni an nek chu klem chuan ain di kha red khan a pelu tlat mai a chala a ngin dat mai wa dul lama abdomen lampangan zen lut zawa ankle hi senior zok anga ngai the nia senior zok ni kuma po title fight to nia red khan pelu le zafa phoi tham de lek chuan a fu mai the ni gym khat chuak an in la hian an in dim dewem ka ti za in an khel chu Vanlalenkawltira ani hian lom tu soina tur tlem zong an neya nakina kan la chia cho sak tur ngai tai la jab beka khan fu mai thei body movement bo nei thadun khop mai ha ti lai blue khan dong le zo mai a zo mai a technique an skill san an ki chuan red ki chu tha zo zok ti tu sia te ya gym khatakal du ran net tlem ne indim de we mo khatia ma se an ni chia to lo ni te chon ni to pop ring chu ma zo indim tak thei lo in nek ve ta chon bo chak zok ni khanga ya ama chuan game an en chuan ni dang angang game ang chuan ri pup lo do an film khur te ko ni mai theya film khur be Malsawmtluanga ti hi voithum lo chak to nia ani hi novice atang lo chaw nia Malsawmtluang hi ngati ne ti han ti dai mai ya mi zo chu ming tluang te ti na ni ming lam to im phu sak im phui kan nuwa ko ti tluang te ti na ni aniang ka u po ku Rosaline zo than sangi ni nui in ti de ya ka ting de kan ming lam to im phui kan nuwa khop mai ya Kawltira red titia blue titia naga pezawa beka phoi tham le zawa titi poku tarang khop mai a utarang bio ma se ku thlakin awak lo bek khan dong le mai theni titi khan alut ti anaka akabe ya ka hmu da mai me jon red hian a dim dewem ka ti dong mai pi Kawltira hi thario acha ni kumpo title fight lo fight on ne ma aki lo bul pot trial moi round na zawa second round chu tran de nga an hmu nom da la nep tlat an in dim deuh tlat ti kha chu mo a hmu nom tham lo an chol chung hi kat de yang rei mai jim ten ka tran deuh chu ngai mai thei atiril ru mai thei ni khel dan ting e ka beka ka don to lo ngo ta bo ni ka chala te ka beka te ting e ka don ti to lo wang ting e ka nek fu ve ang ti kha ngai to ni mai thei ni ki engem bon ni ke ril mol mola dong to su ti mi lo mai thei ni le second round tran le dona yo first round ai chun ri deuh pop meng ko pop ma ka Kawltira chang a hmu nom don tiang tur hi ni an in dim deuh ma first round kha chu abdomen lapan nek zewa ponga anak nak ne ma khan zen zo kha na du ni oki anak le lama an pelea six pack an nei tha tuak thei mai ni lang ni mai combination an thakop aron pesau thau mai khai atle lo mai ha ki
khai khi vậy là đi ngó thẹt anh thẹt tuần sắc cái gì à nia khi anh abdomen làm bằng nó cuốn thắt tổ mày khi khai cái tí tiệt nó chảo đô này red thiên a game dik ta karon chuata ka ngai hi chuanin a phat to mai chala pele nó phải rõ rõ đấy khi lụt ăn huế à nè chú lùm hay lụt chọc khi chung ăn huế online pieng khát đập thắt mày hả lắm một hiền lắm một thầy khóc mày khi chala pele tu mặc thêm tu khi gạt cả ra hắn lụt không mày thấy anh nát thì đâu ăn chắc sẽ cần tuột chẳng tiếng cái tí ôm đàn cái chú mồ thế thôi mà sẽ ngồi lóc ở kì ti keo in red chakta adula voi ni zen khanin thok khar sa ti me tlatani blue khianin red chakta ti khachuan ti keo in second round atang khanin Nkawltira hiron charang chho tana first round khan in chai de mai em o kalau ti mai ke a munom turang khana munom lova second round atang kha chuanin game dik tak ron minon mu tir ta ania ka ngai